onyame ache nipa ni o onyame wache nipa ene now these days a lot of engagements but onyame adom mitimi ko be 5 out of 8 ko to onyom hye nyame ni munyam da nyame ase ma nipa bebre bubu hwe di sika begu mi so hye nyame ni munyam ni nyina no onyame ni munyam hye de hye no entimi fa nyame ni munyam ndi o de achede ma wa pie wo ba bia bo nsampa tojuma ma nipa unse Senkenye ratia. Hey, avia. No, no bukati ati mini mubao. I know to the oh so na what say me wo so say na so yes sir voice no ho e ba na enye ona ba ebi ni mu die pa no ti so wa wo so di ti na di ti no wo so for body ni bisa funum free wakuma o tu free wakuma wo ze no e wo so no me chia wa wo fi me chia wa fi na wo so ya na so ya o tu share mu hwe wo Facebook ana se o dampem wa relax o ti akonyam obon pai kakra o twen se Adom TV be ye adwuma ni nyina de hia kese pa se onya ti woni se ta se rade me da wase me ne me busuafo me ne me ma me ne me yere me ne me kunu me ne me nsew no me ne me namfo madwuma efo eti asida no me ne my Ghana bofa ba bia sometimes intercede for people and ignore yourself those intercessions no be back to you ya bompire my ho ade bia da ye ho wan su nim sa no pa wasori wo fa bia na o siwa bia na yonko bi oda G ana so oda 37 na oda range o tisu yi pa onyame de wo nkwa achew se de odi achew no asire onyame se asumesi na obentin ni pa egu ayaresa bia onyame ho ode betimi aso wo so bia onyame ho ommobo koye kasai wan mase ho mobo ni bia nto so amo anya odi mafo amani pa bi mu a enipa bebre ewa ahochirem ahochire by in the form of so many things yare adwuma baabia nipa ni tiribetu baabia nipa be de nipa be di ni nyina ekafo ana ahochire ni bi no timisrawo so onya sorry na se moje di afurisa ne enko ade remember a friend, a colleague, a family member, a business partner in prayers. It's important. Ebinu kra mo mpae mo masofo da papa kro mo bi da mami never the young corner to say the omantna bebe omananti be 50 mom paye mo ni din kra say radin fa san to san young corner busu wo so da be da de bia radishna bi no Christian one may intercede amaye agejina anyway be a shifty cultivation kakra your prayer should be intercessory demand paye a key obi mpaye ana edi ama me ebinim mpaye ana edi ama wo it also mpaye one is di mano sorry the bia dan eradication you physical be to dan eradication onko eradication be eradication mo so sorry obi tie so ye danyame ase for life but for two trims na for two kotodwem say it is extremely relevant also intercede ema odophobia onyame nso ebeshira. On that note, welcome Badwam Adom TV multi TV so we na the biggest breakfast show with TV show my Ghana and beyond mo Ampedu Welbeck Kofi and a director ably supported by President Vodafone Anaman Dache Hene and the team near camera men sound men set designers and a makeup artist one of control on said domasi driver for a dear ba a domasi lightning for na ya domasi o madara mana san komo 80 me dimu na wi peyo also the bia da se meka cho e de asida kese e na ye de e ma ofia man kwata makula e krado ofia machi tawoba bibia nam ne kwa so oh nyame adom good the all kind de no good no sometimes I see a jaya de yeah move yeah Gina kwabenya of friend be 2 days no say na say eh Gina na o she ho no so ofia de ho na say eh Gina my bona say betumi ye musebusa ye ho kra ase o de bia nko na wo dwere nko yeah empire na yeah wo kwa wa bo bi kai no uni mo bi wa ahochire mo how bi mu no wa kai no ye adwuma papa adwuma papa because who sramo yes
Also a problem. Also a problem. Ba o gina mu asra mo bi. Nti e na no wo ye ne de no. No, so o tie so de. Very important. Yes, Remo. Nti sa odima mpaye no. Kwabna na ya menyini na ne mebo ya meti ase o. Nti odima. Yeah. Odima mo bi. Yeah. Asa ya na ye bone sa keke ye kan asam keke. Yeah. But ene no odia mo bi. Yeah, very very important. Nti ehia say wo say edima ye ho ye ho. Nti me ma bese o do mpaye wa. Because ye sha ase a fi ye ba wo obi adi ba ko ba. Na me hu obi abo. Well, so me dem pam boy adam esi. And now we finish. You have so many reasons. So many reasons to be grateful to God.